Ako je nekako 2021. trebala da počne, trebalo je da počne sa dobrom žurkom u raspaloj Americi. Juče smo mogli da vidimo dosta koordinisanog baleta za Trumpove pristalice i jednu proslavu kraja njegove vladavine. Najvatreniji Trumpovi fanovi su juče upali u zgradu Kongresa u stilu nas Srba 2000. godine i pošto su Ameri doduše malo mekši narod od nas, nisu zapalili zgradu kao mi, ali je doduše poginulo čak 4 ljudi. Trump već neko vreme ne želi da prihvati izborne rezultate, tako da je tweetovao i pozvao svoje pristalice da mu se pridruže u protestu ispred zgrade Kongresa i onda je izbrisao taj tweet nakon samo 29 minuta, što je bilo sasvim dovoljno da se desi ovo. Twitter je odmah krenuo da briše Trumpove tweetove i da ga cenzuriše, ali je to već bilo kasno i prosto masa se već okupila i nastavila da se okuplja. Ono što se sledeće desilo nije zanimljivo ukoliko detaljno pratite situaciju u Americi i bilo je prilično očekivano. A to je da kada su se pojavile Trumpove pristalice, njih gomiletina, policijske snage koje su čuvale Kongres, koji je pored Pentagona i Bele kuće i još ne znam kojih zgrada, jedna od najbitnijih njihovih federalnih zgrada. Obezbeđenje koje je čuvalo Kongres je bilo bedno, toliko bedno da ga gotovo nije ni bilo, kao što možete da vidite na ovom snimku. Police are squabbling with protesters. Oh, there we go. Ovo sve jako jasno govori da su ovi demonstranti bili pušteni da uđu u zgradu Kongresa i naprave haos. Apsolutno su bili pušteni zato što Amerika ima najopremljeniju policiju, specijalne jedinice, vojsku na svetu. I ukoliko službe ne žele da uđete negde, može da vas bude milion, nećete ući tu. Isto ono što se desilo u Srbiji nedavno na protestima poslednjim u Beogradu, kada je policija bila bukvalno koordinisana sa ubačenim demonstrantima i ubačenim policajcima, ista stvar se desila u Americi sada. Sve ovo je imalo za cilj pravljenje jednog reality showa na medijima Amerike. These are domestic terrorists. I od tog haosa i reality showa koji smo gledali će benefit imati i Trump, i Biden, i banke. Znači, svi pogrešni ljudi će imati benefit od ovoga, narod neće imati nikakav benefit. Narodu će zbog ovoga samo biti još gore. Ako uporedimo količinu obezbeđenja koja je sada bila ispred zgrade Kongresa sa količinom obezbeđenja koja je pre samo 6-7 meseci bila na istom mestu ispred iste zgrade organizovana od iste policije i istih službi, razlika je nenormalno velika. Na protestima Black Lives Matter, koji su, ja mislim da su bili i veći od ovih, ne da nisu mogli da priđu, ne da uđu u zgradu, ne da priđu zgradi, nego su bili rasterivani konjima, kolima, suzavcima u samom startu. I toliko su uspešno bili rasterivani da nije bio bitan ni broj, ogroman broj demonstranata. Nisu mogli nikako da se izbore sa neverovatno dobrim taktikama američke policije koja veoma dobro zna kako da rasteruje i kontroliše masu bilo koje veličine. Dok ovde imamo daleko manju grupu ljudi koja je bukvalno ušetala u dvorište, ušetala u zgradu i šetala se hodnicima samog Kongresa. Ovo je bilo dopušteno da se desi. Dakle, posle ovog smešnog prolaženja pored obezbeđenja u dvorištu, demonstranti su došli do zgrade, porazbijali vrata lepo, ušli unutra, napravili haos, klasika sve, razbijali, lupali, ne previše, zato što su oni ipak patriote, smatraju se za patriote i vole tu zgradu. This is our country, this is our house. This is our house. This is our country. This is our country. CNN i svi ostali beskorisni mediji su bili šokirani i frapirani šta se događa. That was a terrorist attack. Iako se ovaj događaj najavljuje 4 godine, otkad je Trump došao na vlast, ovo se čeka. I ta njegova ekipa koja je rasla, ne previše, ali rasla, je čekala ovaj moment. I to bilo koji ozbiljniji novinar zna
naročito na CNN-u, samo neće da pričaju o tome. The Capitol was invaded by terrorists. Ako ja, dizajner iz Srbije, mogu da predvidim ovaj događaj, može da predvidi ozbiljna, veoma dobro plaćena ekipa u CNN-u, ABC-u, NBC-u i svim onim njihovim jedne te istim medijima i Foxu. E sad, ono što treba znati vezano uopšte za Trumpa jeste da je ekipa koja je ovo izvela zapravo neverovatno minijaturan deo njegovih glasača. Trumpa zapravo podržava ogroman deo siromašne i radničke klase, podržavaju ga i konzervativci iz srednje i visoke klase, ali njihov broj je mnogo manji. Prosto zato što u Americi, kao i u Srbiji, je sve manji broj ljudi koji zapravo imaju ikakvog novca. A ova ekipa koju mi sada vidimo sa rogovima, zastavama, tetovažama i kapama, je jedan minijaturni deo njegovih pristalica, koji su njegovi najvatreniji fanovi, koji smatraju Trumpa za novog mesiju, koji će ih spasiti zlih banaka. Thank you, President Trump! Nažalost, ovo je potpuna glupost, zato što Trump je elita. Trump pripada eliti, Trump je uvek bio elita, njegova cela porodica je elita i on je poput Vučića uvek predstavljao sebe kao glavnog jedinog borca protiv zlih sila, a zapravo je potpuno suprotno sve radio. E sad, ko su vođe ovog napada? Dosta ljudi u ovoj ekipi su zapravo mali celebrity u obskurnim online communityma koji se bave teorijama zavere vezanim za Ameriku. Evo, na primjer, ovaj lik sa rogovima, koji je preko noći postao sada internet celebrity, je zapravo jedna od maskota celog tog pokreta. Zovu ga QAnon šaman, mislim da se zove Jake Angeli i on je neki neuspešni glumac šta god. Inače, ovaj momak uopšte nije nekakvo novo lice, znači on već neko vreme ide na Trumpove skupove i otprilike ga smatraju za neku njihovu maskoticu. There's good patriotic Americans that see everything that he's going through and are willing to stand up and say, hey man, I see what you're going through, I salute you, thank you for doing your job. Poenta je samo što sada zapravo babe i dede koje ne znaju ni za što drugo osim CNN-a kao kod nas što ne znaju od RTS-a i Pinka ništa drugo, prvi put sada mogu da vide odjednom na CNN-u nekakvog ofarbanog čudaka i sad mogu da se krste šta se događa u njihovoj zemlji. A zapravo se to događa već decenijama unazad. Postoje ovakvi likovi, ovakve grupacije i oni su zapravo jedan deo američke populacije, legitiman potpuno. Bitno je da napomenem da ovi likovi prodaju majice, prodaju knjige, prodaju vide, žive od klikova, žive od viewova i donacija svojih fanova, žive od proizvodnje teorije zavere. I evo, bukvalno imamo i snimak koji potvrđuje koja je popularnost u pitanju, gde Baked Alaska, to je jedan od teoretičara zavere, trenutno popularnih, govori uživo da ih trenutno gleda 10.000 ljudi, koji im pritom i doniraju. Thank you everyone for sharing this video. Let's get this video out. We got over 10,000 people live watching. Let's go. America first. America first. Mnogi ljudi zarađuju ovako, ja bih voleo da mogu da zarađujem ovako jednog dana i da živim zapravo od ovoga, ali je bitno napomenuti da se ovde radi o celebritima, znači ljudima koji se takmiče u proizvodnji teorija zavere, koje su, nažalost, delom zasnivane na fragmentima istine, ali onda zalivane izmišljotinama i izvrtanju i uvrtanju, tako da se na kraju ne dobija ništa korisno za društvo, osim ogromne količine paranoje koju proizvode kada ih slušate. E sad, da ne ispadne da napušavam samo desničare, što je uvek lako u medijima, najlakše je iznapušavati desničare, sad bih da napušem malo i levičare. Istu stvar rade i levičari, ekstremni levičari, i to već godinama unazad, i to na svim medijima i čak u filmovima. Ovaj organizovani event je prilika da se cela ova ekipa prvi put pokaže i ispromoviše na nacionalnim televizijama. Domestic terrorists. U ovoj ekipi je problem što je istina slepljena sa izmišljotinama i onda više ništa ne može da se razazna kada ih slušate. To je isto kao što kod nas sada imate Facebook grupe i ljude koji postuju da će da nas čipuju nanotehnologijom uz pomoć vakcina i onda da nam kontrolišu telo preko 5G mreža. Isto kao što celebrity koriste Black Lives Matter proteste ili proteste žena da promovišu sebe i svoju muziku i da ostanu relevantni kao tužne Madone. Don't go
Ovo nema nikakve veze sa revolucijom, ovo nije nikakva revolucija, ovo nije nikakav puč kako ga sada predstavljaju mediji, već se radi o jednoj predstavi od koje će imati korist i Trump i Biden. Zašto su baš danas bili protesti? Ovaj protesti mogu da se desi svakog dana ranije, ali desio se danas, baš danas, između ostalog zato što naravno sad Senat će da potvrdi Bidena, ali nije to bitno. Bitno je da su republikanci upravo izgubili 2 bitke oko kojih su paničili u 2 države, tako da su sada izgubili kontrolu u Senatu. A nema boljeg spina i skretanja pažnje nego sa masovnim protestima. I još da dodamo na to da već godinama postoji ovaj pokret i da je on prosto jedan vulkan puno lave koji mora da izduva svoju energiju i evo savršene prilike da se i oni malo izduvaju. Da li je ovo kraj konzervativaca u Americi? Ne. Površni liberali kojima je glava isto isprana kao ovima će sada da smatraju da to je to, evo ga dokaz, radi se o divljacima, treba da ugasimo sav konzervatizam u Americi. Sve što će se sledeće 4 godine događati u Americi jeste da će beskorisna, prazna, bezidejna, korporativna Bidenova administracija samo da koristi ove sada snimke koji su se nakupili da plaši narod. Ako mi ne budemo na vlasti ostali, evo oni stižu, odmah istog dana stižu oni. Tako da će cela ova ekipa Bidenu samo biti isto što je Đilas Vučiću. Dragan Đilas. Domestic terrorists. Đilas u Draganu. Terrorists. Dragan Đilas. Kao što Vučić ubeđuje deo svojih neinformisanih glasača da je Đilas kriv za sve, ako vam crkne WC šolja, Đilas je sjebo šolju. Isto tako će, istu strategiju će Biden raditi, samo će sada imati fotografije i video da paranoiše ljude i da mu to bude opravdanje da ne radi ništa. To je jedan od glavnih razloga zašto su se ljudi koji su glasali za Bidena zeznuli. Pošto je Biden demokrata samo na vizit karti, a u stvari se radi o teškom republikancu koji je možda konzervativniji čak i od Trumpa, slede 4 godine tragedije. Tragedije u kojoj će samo srednja klasa sve brže nestajati, povećavaće se najniža, najsiromašnija klasa i sve pare će da odlaze kod najbogatijih ljudi. I naravno sledi još gomila ratova, potpuno nepredvidivo gde, ja računam Iran, Sirija, možda Bolivija. A Trump i njegova luda bogata porodica sada prelaze u njihovo prirodno stanište, tamo gde će mnogo bolje da funkcionišu, a to je u opoziciji. I ako se ne desi neko čudo, vladaće ili Trump, ili njegov sin, ili njegova ćerka, ili ne znam, neko od njih će vladati za 4 godine ponovo Amerikom. A možda čak formiraju svoju partiju, što bi možda bilo i najpoštenije, zato što Amerikanci već decenijama imaju jednu partiju. Amerika je kao Srbija, njom vlada jedna partija, a to je partija kapitala. Smenjuju se lica, smenjuju se imena, narod se tripuje da nešto bira, a zapravo sve vreme konstantno vlada jedan te isti kapitalistički sistem i iste firme koje finansiraju obe partije. I na kraju tužno je da Trumpovi fanovi i levičari i u stvari ceo narod Amerike ne shvata da imaju zajedničkog neprijatelja koji ih uporno, jako pametno deli na grupe, samo da bi lakše vladao njima, isto kao u Srbiji. Ja svakako mislim da je ovo početak kraja američke imperije i jedan od znakova, jedan od mnogih znakova da je ovo početak kraja jeste taj da imperije kada umiru, one umiru sa nejakim vođom, bukvalno poput Bidena. All men and women created by you know the thing. Stiže doba Kine i prilepka Rusije, a dok im se američki san urušava na glave, sve što američki građani mogu da rade jeste da vrište po ulici jedni na druge. Within the past 20 days, 120 black people have been killed by police. Within the last... That is literally a lie. Hvala što ste me gledali, pratite Bagrem na YouTubeu, Faceu i Instagramu, opalite komentar na ovaj video, a mi se vidimo uskoro.